Prezentaciji obdумани jak неформални розварки по моделу живеј библиотеки, втори водзели учашники емисии Државна робота, втори могло чуť спрејк слухалкох. Представелише Гир, Мокрин хаус, Вега IT, Шкрабаc, Црна овца, Дашко и Младја и други. Odabrali smo ovih 12. Vybrali sme tých 12 podnímatelov na osnovi našich skorejších analýzov, že co by mladí chceli vidieť i na osnovi toho, co oni robia. Všetci sami porušali robotu, pričim mali veľi preprečenja. Premenjali dajaki stvari i uspješni su njelem u nas, ali i u Švece. Опенс дни една з активностях з кампанії «Младежська престолниця Європи», чий ціль же бише през різнородні активності приказал культурни, друштвени і політичний потенціал младих. Плануеше, že bi kitajski kvart u bliskoj budućnosti postal kreativni kvart, u ktorým bi mal zažiť perši mladežski center u Žemi, mesto ktoré za svoje projekti i robotnji hodnih osnova z nevladovo organizaciji za mladih.